Nalor ka jingdan kaspa mariang hakarep karyang baga tung katep. Kawaipat ka jingdan kaspa mariang hakasnong nong riat. Kade ka jingdan ya ki kshat bat kiwa kiba itnat bha kiba dan saudong jong ni kasnong. Nada phikwa ban pek ban yu I ya ki jing ithiang jing ki kshat. Ale buat ban nga banya hiar chakan ka kshat. Jadi dengar pila banyak snow ya kajing sawa jong ka wa ka batu nyalor ke mau siang bat hajrong jong ni ka wa lasna ya ka inti ya kajak dak siek balapen daju balapen skam dak jermi ya kani ka wa lafat ka wa skong bat mentang nya hiar saja ka kham nong riat ka kham jengai nang ni ngini pe ka ksat balapen long dak kajing tu jong ni ka wa. Mentang anak ya ka lenti ka belong riat ka belong ka lenti ka ban ngalak banyak tang marway bat ada bakla berkom ya dak ban hap sa ru jun ka wa ka lenti fei ki bamda jadi san kata-kata te nganang hi ban jingi mul mala tang ban la im la de da ngahap sen ka twai sakani ka fei te dan bok manganum hap nang manganang ela ma pi susu ya pi ya ka jeng itenan spak mariang hang ne pok kasnong nong riat. Tentang anak berhiar ya ki mau kerdon ki bala susna bat pi dekat sendau bat nanti bakem ha hab ya ia te dan bok bagadi ka portelang kam di ka peliur ka sendau ka kyang kam ti te ka kam sngan ma ya da kan di ka nanti man poisa kan di ka ksat. Kena merpensuk ya ki pai ba ki bayar ketika ksat nak kalian juga senang kalau jepun long ka jing tri pai ba hak benti ya kelenti ba permadan ya ki jaka ki bakham long riat nak ka ban hiar ban poi ki bentai ki bakham sarum jogo ni ka ksat. Natapat ni habya sana ki jingking ki bala susna ki si ate da jermi pangendrong ada mengin poisa ka benta ka bakham sarum susu jokan ka ksat ya ka bala ai kerteng ka ksat skong kham skam kja kham sulur ka banyak ja mangade khuna na po riwar na juya teng kini ki jingking si mentawat ada hadin kan po snam ru ngarang nut hi banyak ni ki nanti kita bakum kini kita bakar faram kita badan lagi mau kita bala super song mulu mana lagi bor jong kamariang. Banyu kanya kaksa kita na friend juga kau ke bakam he bar ke bakam berben bat kemudian ki jermi ki bahaya bat ki pas kemha ini tu jermi bang bat nga kembali se ki
kena kiba kwa menyale atasan ya dia kira apa nek lembah jung jermi ini dia berjerong ha pat ubasam ba pur yang lu ding aduh kai pur lu ding haru cinta kiba sejerong jong lu ding sila masdin lu jermi na siliang jong ni kaksa lu ni kaksa ka ba jerong ni apa ini ngan thai pi ka kamera pi ya kan dia ka kaksa ka bina punya selam nomor pada premi Jakarta. Ngana perkhat badai tang kasnong nong riat kabdan napo riwas ora kaba longka snong kaba jengai kada tiyaj bat kaba khap eru kada ti banyai khusi nrapoi hanya po nong riat kabdan po West Kasil district bat kham tam akan dikaksaj kaba ngilaya hadin kumba sikin tatam lembaki renti kiba renti kiba sulah susnahi dia kinok snong jong kani ka snong bat da kabubur artat ya kan dikaksaj khadu ngilapoi haka benta kabala jankut jangan dikaksaj ya kaba kinong snong hali ti om kaksaj tong siar ngila banyi i bakan dikaksaj intip hadu kanu kadon andai kinong kaksaj kaba warar kadi kabaret andai kinong kaksaj kaba internet bakaksaj kaba khut kabilan halo di mau siang bat kaba tu chadu ci benta kaba kham serum ngilaya kemang meneng ngilaya kaba sekitar tam ngala mi lukas FSR la kenyuru tentang di kedat tenrai ngila poi tiap akan dikerjakan ya kabangin penpau pertai ya kajing internet jangan ni kasnong bat ya ki spa kamariang kiba ki babun kina sosong se ke patip bat kenyuru kina sosong dengan katan se ke pat hampoi akan dikerjakan te ipat mak ki belajuan siapa snong nong riat apa seorang kabilan ki jiki jermi armala Lesi pila poi sejuk kerjakan kaba pinon pak benar pe saja ki jingita kami mariang saya coba ibat kanong riat kemudian hanya pak West Kasil district kebahak pak Mostak Rachel block kaba kidan sibun ki jingita dengan spak mariang kenduru ya ki badan lembah jo kan snong kumusok nyam tera kanong riat kapau nam nak kamta usok nyam tera diberi kijong usok nong riat kadang lu ki sok meleng dan lu kikat berpi babun ki jak sok bagi jur kapa pun pau bukan ka snong kalau ka snong kapa sei sok bat komjuru ka snong ka badap ka kini terat ka stak mariam kani ka syat kapa dan hadin jonga ka ksat tong siar ya kapa au ki pak jangan ka snong kadang dengai nan ka jaka kapa dan bun kedan desi kapol kam syak su ini menginhiar syak ka bakut naman ngilayat haj bat gilayat handuk ke cukupor melayat buat sini tenyen penkun no ahne
ia kan ke jing ya ni tinggi ke senong nong riak bat ki bakwa bat tip susu sepangan ke senong kan ba ma penyawan hi se ni ke jaka kala surok kalong ke bah kala siang ke surok rong bat tak ada ni ke senong nong riak kidan ki binti ke ba kiap ya ke surok kendau bat kanong ke jing sultanat ya kamet abang iya lenti de kejat hantam abang hiar sekiriat jangan ke chat dengan tek dengan jingo ia kan ke senong tong sia perlu siwo ni ki baro di pek berken mau maksud pek ia kan ke channel sangat diperta ini isu ia ke di internet main mariam kabupaten ko kan ke review di gunung. Menyai ada pun poi saka benta ka wajan kot jong kawa nani ka ksai tok siar ya ka benta ka basang ki angka ksai skong mentapa kali ka benta bangin ki bangnya yang dikelenti ke bakor faram kelenti baret makia yang utiep sa kita taminya kalau kita ka kalau tak sisa kalau pusat pusar wa ka potlang ru ini persang yang lem nun saban phai pak salayeng ada banyak ban pek Wanan jo yang reksai ke tenat. Ini wong mai. Ini upseng. Oh, dia snap seng. Snap seng ni man. Oh, dai phi upseng. Udah jermi ubah bah. Ubah jerong ter sadu satai sikit. Nak di ke berjerong ni lah banyak yang ni rubah kan dikecaka orang kelak ke dalam ke jermi ke bahaya ya ke bah laju kot kita ke jermi star ke bah penekam ke beri bankit jengkit bankit di yang ada bankit kini kejat jengkit habaki penekam balik sekitar kelak.
Eh. Biarnya tu tak cakap bentar ke bah. Sejong nak cakap ke bagi senang bayat mende. Kalau jengkil jengi kalau sipur bentar lah kembah. Aja nak kita nyenyak kita sakembah sipur samilit. Manpoi cakap ke bah. Ni lahir. Naduk mende. Jadi ban sak mak kena son nak jadi bisap. Yo bandi di umwa ke bah siam. Teka ayarap di hendak ya ka jiksit yo kemet ya ka jisap dah